Jingiki syatngan kisamla pule ke skul ban lihu kalan nangjor hadin ba vice chancellor ulakan tait berulapan banweng kam yau registrar ba deputy registrar. Kani kelapelong ye kisamla pule bandawa hiar shukino yau vice chancellor professor Prabha Shukla Shankar. Mentakas ngi kawai kelong kemi ringkat ikon kalawan ai misi mi kisamla pule kiba syatngan hanihu. Hakajo kapor kawai kisamla pule kala syara syajaka sumar hadin bakat jingtrar kala kem kensan nakajing syatngan. Hakawai ke jingjia mentakasni kaseng kisamla puli ka nehusu kalabe no ikinong ilam kaseng jong ka Voice of the People Party ki balawan bentuklar ya kate ka jingiki jongki. Hakmar kebadan lang Vice Chancellor kinong ilam ka VPP u President ke nehusu usamna Sandy Sotton ulakren jam baha ba omde benwan tuklar manu ya ka jingiki jongki bat kide ban mi nakate ka jaka balada kimmi kin sakhang ye kenuhu bat kin om yo sho ban mi sendan. Ulang makajing dawa kisamla puli menta kalong ba Vice Chancellor ude ban hiar shuki no mador lep kumta kin pinjori ke jingki. Shuai kani menta kasingi kisamla puli kila thangru ikiting shop jong Vice Chancellor u registrar ba deputy registrar. Skiu ngimpak menunggu bantuan tuklar haptek jungi kang katahi nagaliang jungi keruak ka besar kisamla puli jabari ke sekolah ba nipa bau new visi uni harski bat ngimpak menunggu tuklar haptek jungi kayak ketinggal jungi pennya besar jungi dai sum menunggu Prabha ilet laga jogalan tin nang kumta ni thang ni pa university ngim yo pin mi inu Magi jenjar kini gitu kau cengi busang saksan tas ni diurut unjuk menjadikan. Yang kau aki beri laga piawan nabar mani nabar nabar nule. Kau pasti ministry orang berde dari pak design ini. Dari ini pak betul betul kip ni kan bel kip ni tamak tangan pak. Laga yang jungi kan awak kip lapak pencerahan ini menentu. Ini orang kita akan design ni saya kira. Kerana menentu apa umi tu bukan menjur kata jinta wajib ni. Ketua jinta wajib tuan nak mengenal. Lalu saya balalik nak dibuat kadang kata senak langsung. Kemudian kata berkiman diberi nabar kip suatu tu kata survei dari awal ini. Kalau jinggut bentuk kita organisasi, kalau jinggut bentuk kita gini ni bos ini. Ni kita kahok bentuk sekolah kesud ini. Pada ulah bentuk kesud ini, hak kesud apa? Ang mau uncang habar ke universiti, amak ke universiti. Kalau kata ini, keruak kebesaran ini tuan. Mana pak dunggu minum air langsung yang hak kang lagi itu sini. Berupa kesud, ang mau sesuatu yang sesuatu betul dan bentar pak ini. Kalau kata ini, ang semua air beli dia berlawan. Dia kalau bentar sumpah. Ini ya yang beli sih.